Disney Hotstar karigi si tharakli bano ngasi gi wari si kamdauna platform ma mai pak pa oiram badagi tapna mang tharak bano habagi matang da kamdauna matam amada yamna mamal leiba platform ama kari dawru badagi natragana karamba content hapu bana season aba tharak bano habadu pun khamenesi 2023 da Asia Cup ICC Cricket World Cup pangthoki ba matam da Disney Plus Hotstar season aba US singna free da streaming yeng ba yagani habagi achauba event asigum labasidi Miyoi 60 dagi 70 crore hen bana yengam gani masidagi Hotstar kangbuna sel mayam ama tan ho basu yagadoi adubu company asina live streaming free da yeng han gani haiba pau thadorok liba kari heno sahi kari gi mamang da Disney Plus Hotstar si Indian OTT platform singi marakta top 10 chalam lebadi adubu ikui kuidana crore ama hena subscriber masing hanthaki loinena cricket haraga Hotstar gi mai pak lambi ama oiram basisu haujikti masina chanaba yakhidri Cricket tagi mai pak lakibani khanaru baduna haujikna masidagi hena amangba oire lakadauba chahidana kamdaurakani channel si mutki gadra haibadgi chingnaba singdo habatare ngasi khangmina gadoini ko 2014 gi IPL gi ads ama yamna chatki sports gi ads ke ama utkiba atopa masana singi matangda thagatpa channel Star Bharat Network na internet ki sangsar sida changlakibani India da budi 2012 da 4G lakre da bu mata maduda lairba singna online live streaming yengnabagi data plans adu makti fanghalamdri aduna Star Sports na puthora iba sports yengba yahanbagi thabak si kayamuk yamna mai pakadagi habasini adubu hainabale Indian gi cricket si masana amanati lining oijabani haidan madubu yengani hairabadi tauge habada ngamba ngakta oye 2014 da 25% miyoi kharada internet connection laibana matamaduda miyoi 55 crore na Star Sports da live IPL live yengnakibani haujiki matamda IPL gi match amada 2.3 crore hena yengnai adubu matamaduda asumna yengnaradi thajaba ngamnaroi miyam sina sports da maru oina cricket ta kayamuk yamna ngawe haiba khangnaraba matamda 11 February 2015 da Hotstar se haudorakibani Masi India gi ahanba major online streaming platform amaka oiki Hotstar launch store kiba nimit humni gi matungda 14 February da ICC Cricket World Cup haudarki nimit 45 mu pangthokiba tournament asida Hotstar na 345 million views fangkibani madugi matungda pangthokiba 2015 gi Indian Premier League season dasu Hotstar na 20 crore dagi hena views fangki matamudu da IPL gi TV rights su Sony na pirate Maduda miyamna Hindi amadi English anida yengbagi khudong chaba piran adubu Sony na masi samdoktuna atopa language kaya dasu yengba yahanaba pangki adubu madu araiba amadi natteba aduna language hapke habataragadi tongan ba channel semba mathausu tai madu tasengna harabadi Sony amadi IPL yengdiba miyoi singna su awaba oigadaba yamna khut changba thabak am oye adubu Hotstar dadi masi pumnamak irai laina towa yarami aduna masidadi tungan ba lon tare mukta yengba yahalami asumna tawbadagi de Hotstar si hena miyamna khangnaba miyamna pamnaba haibadu su oirami loinana Hotstar harga India da online cricket streaming tawbada oina khangnaba su helami asumna online market ta mahakna khudum chalamki masi sports marang kaina yengba phangali habagi khaktanate tungan ba web series drama movies na chingba any language ta yengba phanghanbagi damaktani Masi kaksunati cricket ta natana football kabadi basketball busu platform asida hapchalam English Premier League gumbasu haptuna Hotstar na platform asi football bu ngaujaba miyoi kaya gisu jaga ama launa fatuna thambiramki 2016 April da Hotstar na American television HBO gasu deal tawnaram makogi exclusive content du platform da thadoraki Hollywood yengba pamba singidi yamna nungaiba amakak oiki hena changsilaki yengba 2016 the Netflix amadi Prime Video Indian television market changlaki adubu Hotstar si miyamna hena khangnaba comfortable oirakiba maramna henjan basungam lakidi chahi sida Reliance Jio na affordable 4G loinena market ta lakpa matamdadi India da internet users ke amasu thokna rakibani madugi kanabasu Hotstar da aduki matik phangna 2017 fawda Hotstar si 30 crore hena download tonaran Madadagi season abasu miyoi 7.5 crore na season arami wahangdi Hotstar na kamdauna magi audience tagi paisa talino haibasini Hotstar si hybrid model da work tormi haibadi makhoi da yauriba content khara free da yengba yagani adubu marakta advertisement kharadi lakani adubu khara premium oiba yengge habataragadi aikoina subscription adubu khara premium oiba aikoina lawge habataragadi subscription lawba darkar tai
मखोइगी यामना हाई सिंगबा अमा हाइबा तारगदी अहानबा हौरकपददी कंटेंट सिंग फ्रीदा येंबगी खुदोंग चाबा पी अदुबु कुशलकपा मतमदा मखोइगी प्रीमियम ओइबा कंटेंट सिंग येंहन्नबा अमदी सब्सक्राइब तोहनबा होने अदुबु प्रॉब्लम हाइबा तारगदी मियोय सिंगसी सब्सक्राइब तोबगी मुहुत्ता मरक्ता एड्स अमु उमु लाक्सरगसु फ्री कंटेंट येंबदुनि हेना नुंगाइनरमे 2017 डाटा टेबल अमा रिलीज तौरके मधु उरुरबदी मियामनसु हॉटस्टार की फिल्म कमदौरमी येंबा यागनी Amazon Prime हाइदुना खंगनरिबा सिगिदी 100% पेड सब्सक्राइबर लै अदुबु हॉटस्टार गिदी 3.5% मुक्तंग लै मधुबु उरगा हॉटस्टार नामागी सब्सक्रिप्शन मॉडल सी मखल अहुम थोकना हाइबदी अहोंगबा अतांगबा प्रीमियम लेवल दा मखल अहुम थोकना सब्सक्राइब तौबगी मॉडल अमा सेमलमकी जियोगसु पुनबा यावखिबनी अदुबु हारिबा जियो सिना तुंगदा अखोइगी मंगोंदा यामना कॉम्पिटिटिव ओइरकनी हाइबदी खलुदी हॉटस्टार डाउनफॉल ओइद्रिंगै 2017 अमदी 2022 की वारी सी हाना खमिना किसी हारिबा मतम सी हॉटस्टार की गोल्डन इरानी हाइदना खनरा 2019 दा अमुक हन्ना हॉटस्टार दा क्रिकेट इवेंट अनि की स्ट्रीमिंग तौबगी एडवर्टाइजमेंट लाक्लब मधुबु मियामना ngainaraga leramke 2019 की IPL फाइनल मुंबई अमदी चेन्नई सुपर किंग की मरक्ता सानगदबा मैच ने मधुबु मियोय 1.86 crore ना लाइव येंकी मतमदुदा रेकॉर्ड नंबर अमा ओइकी मधुगी रेकॉर्ड याम कुइना लेरमदे चही दुमक्तदा वर्ल्ड कप सेमीफाइनल दा इंडियन अमदी न्यूजीलैंड अनि की मैच नमितुदा मियोय 25.3 मिलियन गा येंगनखिबनी मैच तु येंगबा लोरकदा क्रिकेट फैंस कया अमा नुंगाइतबा लोइना फाउनरखिबनी अदुबु हॉटस्टार दी हेना मियामना खंगना बाहाबदुदी ओइहौकी वर्ल्ड कप मतमदा हॉटस्टार की यूजर्स 10 crore हेनके सोमदा हॉटस्टार ना हराउ नुंगाइ फोंदोकलिंगै अमेरिका दा डील अमा खक्तौनरमके मदुदा स्टार इंडिया अमदी हॉटस्टार की पेरेंट कंपनी 21 सेंचुरी फॉक्स वर्ल्ड डिज्नी की कंपनी ना लौसल मदुदा की इंडियन मार्केट पु येंगसनदुना लैरंबा हॉटस्टार दु मिखुप अमदा वर्ल्ड डिज्नी गा नक्सनखिबनी कंपनी असिना नौना लॉन्च तौबा इंटरनेशनल स्ट्रीमिंग ब्रांड डिज्नी प्लस का हॉटस्टार गा पुंसनखिबनी असुमना 29 मार्च 2020 दा हॉटस्टार हाइदना लैरंबा डिज्नी प्लस हॉटस्टार हाइदना अमुक रीलॉन्च तौरखिबनी डिज्नी गा पुल्लगा हॉटस्टार ना ग्लोबली एक्सपीरियंस तौखि इंडोनेशिया सिंगापुर कनाडा UK अमेरिका गुंबा लम सिंग दा सुहरके 2020 दगिना 21 दा कोरोना वायरस ना मरम ओरगा IPL खर लेपके मतमदुदा हॉटस्टार की मतेंग डिज्नी की मूवी अमदी शो सिंग मिंग ओइना पल्लबदा मार्वेल लायन किंग गुंबा थादुना खानाबा फंखनके 2020-2021 दा डिज्नी प्लस हॉटस्टार की रेवेन्यू सी 815 crore रेवेन्यू ओइ 2021-2022 ददी 74% हेंगतुना 1400 crore हेंगलमी अदबु 14 जुलाई 2022 दा थोकपा थोकदोक अमना पुनमक होंगबा नहनकिबन नमितसिदा IPL की मीडिया राइट की दमकता ऑक्शन अमा सिनकी मदुदा हॉटस्टार की ममांगदा मुकेश अंबानी की बियाकोम 18 लेपलमी मरमदी IPL की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग राइट सी मतम पुंबदा हॉटस्टार ना अदुम पायरगा लाकपना मयामना हंदकसु हॉटस्टार ना ngमगनी खनरमबरी अदबु बियाकोम 18 ना याम फजन प्ले तौरंकी 2017 दा स्टार इंडिया ना IPL की टीवी अमदी डिजिटल राइट पु चही मंगागी दमकता 16,347 crore दा लेखिबनी वियाकोम 18 ना डिजिटल राइट की प्राइस 22,000 crore की चांग दे हेनकलक्की मसी हॉटस्टार दी लांब फंगनरोइदबम ओइरे डिजिटल राइट फंगद्रे फरे हारगसु इंडिया की खुदतदी IPL की टीवी राइट फंगले अदुबु मदुदसु मुकेश अंबानी मखा तारक खोंथांग अमना अमुक मनिंग हनबो ओइकी मुकेश अंबानी ने अनाउंस तौकी IPL 2023 सी जियो सिनेमा दा फ्री लाइव दा स्ट्रीमिंग तौगनी हाइदन हाइरमकी मदुदगी टीवी दा IPL यंगबा कांगु मोबाइल दो ओइने यंगरकी स्टार इंडिया की बिजनेस ना मांगथकी मखाताना FIFA वर्ल्ड कप अमदी बिग बॉस OTT सीजन 2 सु फ्री दा यंगहनकी असुमना जियो सिनेमा मियामना यंगनद्रिंगे हॉटस्टार की सब्सक्राइबर 6 crore यारंबनी अदुबु ममांग सही खरदा 1 crore हेनबा मियोयना प्लेटफॉर्म सी थादोकनकी मतममदा हॉटस्टार ने स्पोर्ट यंगहंदुना अमदी फ्री दा यंगहनबा फंगनकिबा दुगी स्ट्रेटेजी दुमक जियो सिनेमा ना सिजनदुना कानाबा मयाम अमा फंगी असुमना हॉटस्टार मतम अमदा यंगनरंबगी मरमसु HBO की गेम ऑफ थ्रोन ना चिंगबा यंगनबा मरमना हेना यंगनई अदुबु हंदक एप्रिल दा HBO कांगबुसु हॉटस्टार गा टॉक खाइनरमेब अदुदगिसु कंटेंट नुंगाइरक्तबा मरमना सब्सक्राइबर हंथबनी अतोपा प्लेटफॉर्म सोनी लुगुंबसिना मतम की ओइबा शो कया अमा मीना येंगनिंगदबा सिंग पुथोरए प्राइम वीडियो ओरगसु नुंगाइबा शो सिंग अदुमक येंग फंगी अदुबु हॉटस्टार गिदी अदुगुंबा अमता लैत्रेबा मतुंग तारकपदि डिज्नी प्लस बु हॉटस्टार दगी थोखिब्रा हाइबा खंगद्री अदुमदी हॉटस्टार की सब्सक्रिप्शन
लौबी हौखिब्रा हाबदो कमेंट सो हाबिरम मसिनी ngasi wari haba taragadi asugum laba nuai nuai ba interesting oba wari me am khaning khangbiring ba taraga so kai channel se changbiduna wari ano no ba thagala pangai duna lebi habji thamjage aduga ngasi wari si matang se lotion jaragi mathangi wari damo mayam pune thengnarsi ya fare